Maitirure mai mabe. Tapi sakura ni meva ko ka aru we paina tu panyan de jara ji sare ko nyande re ha moi wate vi hom bo nyan deve bete amma mi simika tu hamai sha ombo piro umi nyan deve ko ara pitu aku ya we ko aku hina ni mi hamai sho nyon dive ko era tori ha ave. Tembi ko Ayara David Galeano, director general del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Yanereta Paraguay, Teta Ambuepe Guaamei, a Coito Moirúa Chubetembico Ayara Sabina Núñez de Galeano, oye Puitazón Baretebe Yikirika Tujahuaisa, a Coito Yapoporaje, Viapoje Copete, Hawere Kujahuaquire y Pabe, un Hawaii Yanerendape, Yanemorigo Vivo con Pape por Inteñamo Abajina con Árabe. Como el uso vemos hoy, quitar uso y con algo y me hace mi amigo cato estético. O con un llegue, imagina, y la muy privore, jajape, cuere, o bataramo, y con su cuera, y nada, de imitar uso, cato turin pame. A ver, que digo, por grave, que de muy hoja, güere, a ver, y doctora Rosa Lávalo. Esta araja tengo que parar que Ateneo estaba franco, a Pebio Cacua, veo joven, va a Popuipe, o joven, te envía foto y zapa, veo como amara, moye, peje, envía pombo, es a Ojaro, pija, ella o joven, más pega por la mente, era la jubilación. A Peberes, oye, me hizo permite enviar foto y sabe, oye, pues a una cama jugando, güey, coibe, para un jarabo o hija, ahora en diverja. Katuko angante oye tanya dan dilanya de apute be katu hamai sa omna sai pe nya putu oro kure nyoya be imang ba bete mimbo apute pe kumimbo pui pona ma je pe ba hoja pu riba mang ma be hate omna sai ba konya debe ja mera har ma ji puru he ko beto ko hamanya de he bi kunya tai katu puri hakaria ke katu puri ave sei un wera mo hara agwe je tai te be tapi kuai bakan ni orang ka evega tu hamai sa pe je puta soho de kere ni mo no hamate no luego to kote mi apoya mo ni penua coño tine. Doctor Luis González Baeken, tai pori na mo je peña ne ni de hina, ya me emara super agua y taite, ya ne mo waje hawere bo e habusu upe Universidad Privada del Este roga huepe y ka tu hamai sa ya heka ya yuhu nyambate Yamono o aradupa ya were ko hamanya de apeturo kire no me ni puti o hamanya de ko hapewa temibo e kwera mitaro supura hikara ni e papara hamai mabeta pisawi ku muse banya ni e Guarani he kopete y por año mo be umiñan de Rumisawa sube jetate mi apomo ye ya estaba presidente Franco los hombu jupáramo los examiñan de Ipuicuera aveiro jotabaca agua sube. Oye, Guajepe, Parque Ecológico de Zapirán, oye, esa Aguamba, Epo, Ipuipepa, Epo, Yeyapo, Umica, Abo, Imabeguare, Mumbara, Anga, Umay, Teo, Iba, Cue, Amumba, Oicobeba, Abe, oye, esa Ubete, Cojape, Mocoy, oye, Bebe, Japete, Inge, el doctor David Galeano, o Glory, una hazaña de Betimbo, y por Ambaye, Beba, Granja, Apeputibe. Au perine ya were ko kibeti karu papa su onion di de apeni ne kuri a umiba e iraku yande yari ma nyambo ho wai mante bana ye ana upe bañan de pope o ya were por upiñan de apete te mingo e ikine en hoya poco aba umiba mi tendia pora o muna kamañan de ka tu hamai sa ni men ba oyon di de ya wi apa hama haja hesau ka hama o yu pehina peja ya pues hiba que vemos es algo tipe y que tu haji puro o cape coño ni vejina tori habi am mai ma vete ningo escuela hemos un ama tener en viapo hey hay se mete en lleve se mandó año de director general y va escuela Guaraní en ningo la iña de nico tenemos ese ha pues que tenemos la lengua guaraní necesita de nosotros pues que tenemos de Yandeni puti mora pe Guarani ni ani araka ebe opate ani araka ebe ikangute ani araka ebe onye boikete ani hawa araka ebe oye heyate salaita pu puede ha upesa hawe doye yuhu ve doye puru ve yandeni e forainte hape pe ya po yita pe tem ya porero ya po hawe se pe mojeño yita pe dere ko hape ha mamo oi me hape mitanusuka kwa ara mo ahina to were ko yinya pu tu ume
ñandeñe'ẽ Guarani gatuhag̃uáicha ohecombo'ejeýkumi ovyahúvape ha upéicha peteĩ ñemoñarévi ohasajýta ambue ñemoñarépe ñajohekombo'e rojaha araka'eve ndahekojeimo'ãi ñandeñe'ẽ Guarani ha akóinte oikóta ko arapy opápeve he'i ove ág̃atupa Ñandejára ko'ápevénte opaitéramo ko'yguape ári oĩva upépe ñandeñe'ẽ Guarani ikatu opaite ha heñoijeýramo peteĩ tapicha omoñepyrũjeývana ko arapy upépe tupa Ñandejára he'íta chupe Guarani ñe'ẽpe ehókene emoheñói joayhu ha jekupyty ha vy'apavépe ijguape áripiko hag̃ua oñondivekuéra jekupytýpe he'íta chupe Guarani ñe'ẽjérinte avei oipurúta así es que pendepópe oĩ peguerekóta petikuatía ata iporã añetéva pegueraháta hína upéva ha'éve penderechaukáta hína pevépa mba'éhína ko'ág̃a pe ha'éma licenciada en lengua guaraní mbo'e kuahára peipuru porãramo mitembipuru oñasãiva'ekue peẽme mbo'ehárakuéra oikóta pendehegui tapicha katupyry añetete ha'ekuéra ndekatumo'ãi ovenohépe iñakãme oguereku avyve ha ohekýi péicha omyanyhete ipópe ha upéi oho ojopýpe ne akãre pegueraha hag̃ua pe ha'ekuéra oikuaa hakatu ha'ekuéra ome'ẽta peẽme pojoapyrã los materiales didácticos suficientes ha upéva peẽ peipurúramo hekopete oikóta pendehegui tapicha ikatupyry añetetéva ko'ẽro árante jahecháta ñe'ẽpoty pende rembiapokue ñahendútama puhoépe iñasãi umi purahéi he'ẽ asýva pene apytu'ũroky reñoĩmbyre ko'ápe mbo'ehára oremoirũva ko áravehína ha'e peina heta aravo oñeme'ẽ chupe mbo'ehao Colegio Paraguay Brasilpe ha omombe'úhína peteĩ hemimbo'e osẽmaha tenondévo tu primer premio en declamación de su propia autoría en ñe'ẽry ha omívome'ẽ ñandéve vy'apame ha ha'éhína avei Ateneo remimbo'ekue ha'e ndohejaitéi akóinte ouva mbuhupárõ akóinte ñandepytyvõ ndahecharáiri ha'e orestribuijey pe ha'e ohupytyva'ekue a través de este trabajo ñandembo'ehára oĩva ñanendive hína ko ka'arúpe néi amohu'ãvo che ñe'ẽ ame'ẽ avei aguyje karai kuñakarai ména tembireko ha pehẽnguemimi pejepytasóva'ekue penderu pendesyrykeре ha karai ojepytasó añeteva'ekue avei imembykuña imembykaria ykére oiko hag̃ua chugui tapicha arandu oipytyvõ va'erã ichagua hapichakuérape umíape ñame'ẽ aguyje avei oĩhaguére ñanendie ko ka'arúpe haipahaitépeko umi marandu ñasãihára ha'énomi periodista comunicador social umíva ha'énape oikuaukátava ñanerembiapokue ha mba'échiko jahajatapypépe umi ñangarekohára kombo'ehavusupe amoete jaikérõ g̃uarãpe portõpe okéme ningohína upépe ja torypápema ohechauka ñandéve tape upépe oĩhína seguridad limpiadora diferentes categorías de trabajo jeguereko ko'ápe ha peteĩteígape g̃uarã che irũnguéra rérape ame'ẽ aguyje oñangareko porãhaguére penderehe ha che ajujave upéichante avei ha upéra che aguaraiterei ha oiméramo ñanerendu peteĩ níajepi japytepekuéragua tomog̃uahẽmi chupekuéra hetávy apave aguyjépe che renduhaguére ha vy'aiterei penendive. Muchísimas felicidades y felicitaciones a cada uno de los egresados y en especial a mi docente, mi compañero de trabajo, Oyapoa, pues en Viapoje Copete, Agüille.